Siapa kena ka dauki PhD bah nilai usul bah kadon ka jingong ye ka bah ka sina ye kena ka jaika kena ka surok dan kena ka surok jingking dauki bekamtar teter tinang don ke jingong ka bah artli ki survey ki ladep ka survey ka beningkong kyong bah kimdon kam mensim ya kena ka building jong kena ka PhD Henry haga survey ka baar pode ki ong bagari alignment kamlong na takadaw ka building ru kan net jadi haduk mentang impar soto syai kedar banang kedu ka jaka bagadang kedu ka site ya ka bagit sim ya ka building jadi nan takadaw ngiwan banyakran bat ka ki nong punya jaga PhD hang ni nang tangi don ru ki representative na ka deputy commissioner idon di SDO civil subdivision hang ni idon ru hang ni ki magistrate bangi kwa ru bangin yo da ka syai kedar ba kumnu ka alignment kebaniat ya kani ke surok bagin sutu damar bagin don kam shibun banle naga banta ban upgrade ya kani ke infrastructure ni ke existing infrastructure ban upgrade ya ka nanta kini ki medical facilities equipment ke bangin don kam ganir kumnu ban upgrade ya ki di menta bode ke bakam kongsan gadai rengkat ban kini ki he jong snong idon kirang ba snong hang ni da po kini snong ke ba marjan bagani snong dauki tigila ai ya ka jemut ke jong kiru ba kumno ngin le ya ka bangila IT ru haki rengkat bat DC bat ke health engineering wing ba ken shong bat ken senguthu syai kedar ba kumno la ban ong ban pelait lene la banum pelait daga banta ban snai kini ke surok banum num pen pra ya kini ke building tigani kadi ke jingkren ke ba banta ka sin naga leng jungi ke health department rengkat badi local MLA jongpi bade yang ni perlok ru badi honorable home minister jungi tinggal le ya ka nila don ka meeting barang sudah mentan bangingit bahadin mengela yo ya report apa expose ni i lokal MLA loong apa expose ni pendap ya kaneka jingekren bagani ka surok kanyan lada gemla ban pendap expose ni kamla banlong expose ni ke por ke bajrong ni mengela IT ru ya ke jingbet ke jingbiang naga snong la IT ru ke jingbet jingbiang jong kaneka CIC bat kumjuru jong revenue department bagani ben pentip no yang ni sa sarkar apa expose ni